Lacur hidupe. Kene lacur hidupe. Sel. Sel nih. Halo. Ah, sini. Ini kak. Wes. Wes watlah nih. Tanah lingah basang layah, sampi war nen ngamah kengken caraan wane. Kamane mone ngidok wae. Beh, bakal pikir dek cira ci. Lep nguci. Man jani yang kene. Cisnya ada ngomong apa cine? Cik itu ngopi nya, ngopi nya. Ngopi jadi malu nih. Ah, ini ngopi. Tuh. Main. Leng. Lacur. Ketimar kau ngenah hidup jani. Kopi malu siuk dini negak banat. Di lopung yung biang to ton di dia dia. Dia kopi sa rin dek nai. Weh, ru. Cing udiang nih. Kene Gadang. Kene. Wang ide kopi dek nai. Iya, nah ji. Tomen udiang mapangan kene hidup Cina ya mapangan kene. Jangan biasa wak hidup di desa nak. Tanah beliung lah nih, kebun beliung lah, peruatan tuh nabong lah, panabong lah. Cengket nih, wang lah ya tunangan, panah mas yang lah. Ye saja, siapa? Kadang menceplos ket bungut wang ngomong. Nenek kopi sana. Jak ngotol lu dek, cicak ruwet. Kita wang ciwar ini nih, cikal unjang main sunar nih. Kene, cing dona cing ngegas cing memunyi ya harus gitu. Engkene, ada tujuannya apa nih mai? Pisang jawab kau nyile, wes jak cidek no, wes. Iya nih majak masalah pes jak wasing bang lah terus terang aja wah anak hidup orang monen ya. Boh ya wah tanah lingah, kebun lingah, pes yang lah, ujang, sesing dang otowa doh. Yang gitu nih man. Kene silah nih po, ada nih, ci samping. Yang samping lah wah. Samping si adap, ada nih, hasilnya tuh. Kan ngidang cing mang nyile bedek gitu. Wah, ada butuh modal nih. Engkene sana. Weh. Yen sampein aja adab wae. Nak sebenarnya masa depan rago aja. Yen tu adab mani wak lah tunangan. Apa ngono modal nyuang yo nyen itu adab wah. Sing tekorot lah. Tu ya wong ben yo. Situ. Yo gak bangun semua. Yo bangun mah banjur saya taine korek. Ah, cedek itu. Engken. Umoci, nu ada sepikan, nu sileng. Ah.